nyuma yuko M23 ifashe umujyi wa Uvira biravuga ko uyu mujyi wa Uvira nta musirikare numwe urangwamo habe numwe yaba wazarendo byaba FRDC cyangwa se abarundi kuri ubu ngubu nta numwe uhari habe numwe. Abaturage nabo bahishe mu mazu biravugwa yuko abaturage bose ubwo bwabatashye abari mu mazu bayagomyemo, ariko kandi n'abazarendo bake bagiye bisha mu mazu baracyarimo. Bivuga ko M23 yanze kuba yajya muri uyu mujyi wa Uvira huti kuko bishobora kuba wenda byaba bibi. Izo ni strategy za gisirikare nkuko wenda bivugwa ko ishobora kuba yanze kuba yajya mu mujyi wa Uvira huti bitewe nuko ishobora kuba yahuramo n'ibindi bibazo. Leta iracyavuga yuko ariyo iyoboye umujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa iravuga yuko nta musirikare numwe uri muri Uvira usibye FRDC irigamba kuba ikiri mu mujyi wa Uvira. Gusa amakuru naguha nuko kuri uyu mwanya muri aya masaha FRDC nta iri mu mujyi wa Uvira, yamaze kugenda kare, yamaze kuva mu bice ibyo ari byo byose yagiye mu Burundi. Niki gikurikiraho nyuma yo gufata umujyi wa Uvira? Ese Kisangani na Karimi birafatwa vuba? Ibyo byose uraza kubikurikirana muri iki kiganiro cyacu. Ku munsi w'ejo washize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yavugaga yuko ngo bari barapanze yuko mbere yuko habaho Noheri n'Ubunani ibi bice byagombaga kuba byaravuyemo ngo nibwo byari byarapangiwe. Uko niko babivugaga. Hanyuma nabonye Amerika nayo yagize ikivuga kuri ibi bitero, ariko mbanze nkubwire operation yo kwigarura uyu mujyi wa Uvira mbere na mbere. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zahunze ndetse nabo bafatanyije bahunze nyuma yuko M23 ifashe Kiriba yegera umujyi wa Uvira mu birometero nka 3 cyangwa 6. yagize gutya yinjiramo ku munsi w'ejo nimugoroba, yinjiramo rwose nta muntu n'umwe usigayemo. Kuri ubu rero amakuru avuga yuko nyuma yo kugera Uvira kwa M23 yese itangira kugenzura umupaka wa Kavimvira uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira. Abasirikare benshi ba leta bari muri uyu mujyi bahise bagenda nta ukiwurangwamo. Umujyi wa Uvira nta muntu ukirimo, bahungiye Karemi ndetse bahungiye mu Burundi, bamwe bafashe ubwato bagiye kare. Amakuru kandi avuga yuko ingabo z'u Burundi zabaga mu mujyi wa Uvira zamaze gucyurwa cyane rwose, zagiye, dore ko bivuga ko iki gihugu kimaze gucyura brigade ziri hagati yenye nesheshatu rwose z'ingabo zabo muri Kongo bari bafite. M23 iri kugenzura umujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu biravugwa yuko mu minota mikeya cyangwa se mu gihe kitarenze amasaha makeya hari rube hajyeho n'ubuyobozi. M23 mu mujyi wa Uvira ntago iri kugaragaramo, ariko irimo. Impamvu batari kugaragaramo nuko badashobora kwisukira umujyi wa Uvira ngo bawisesekaremo kandi hakirimo wazarendo. Abaturage bari muri uyu mujyi wa Uvira batubwira ko muri iki gitondo haramutse nta rujya n'uruza ruhari, nta bantu bahari, nta basirikare bahari, ariko abaturage bari mu mazu. Ubwo rero wumve ko umujyi wa Uvira urinzwe, umujyi wa Uvira urimo M23. Rero Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'Uburayi byakomeje kuba byavuga ko M23 na AFC ndetse bavuga cyane yuko bavuga ku bitero birimo, ariko cyane bashyiramo n'u Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi byashyize gitutu cyane ku mutwe wa AFC 23
n'ingabo z'u Rwanda bibashinja ngo ngo bashinja kuwushyigikira, bisaba ko impande zombi ngo zahagarika imirwano ako kanya, bagahagarika ibyo barimo n'ibyo bitero barimo, ibitero bagaba ku ngabo za DRC. Usibye Washington kandi abandi bifatanyije na Washington kuba bashyira igitutu cyane kuri M23 barimo n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubudage, Ububirigi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuholande, Denmark, Ubusuwisi ndetse na Sweden. Abo bose bavuga bati rwose muhagarike ibitero, cyane cyane bashyiramo u Rwanda. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize imirwano nk'uko mbikubwira yarakomeye cyane, yongera kubura muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ihuriro ry'ingabo za DRC zirimo ni za FARDC ndetse Burundi na FDLR na Wazalendo bongera gukocorana cyane na M23, ariko kandi nyuma mbere yo gukocorana bombi bari babanje gukocorana, ndavuga Wazalendo na FARDC bari babanje gukubitana bararwana karahava. Rero M23 iri gushyirwaho igitutu nyuma yo kuba yigaruriye umujyi wa Uvira. Iyi nyeshyamba ziyobowe na Sultan Makenga rwose ubu ngubu nizo ziyoboye umujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri munini cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu rwose bawigaruye ku itariki 9 z'Ukuboza. Noheli irarangira Karema ivuyemo, icyo ni ikibazo nanjye nakwibaza. Intambara rero irakomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo, rwose ikomeje guca ibintu mu gihe muri iki cyumweru dushobora kubona ibindi bintu bishyashya nyuma yuko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano y'ubukungu. Nabonye u Rwanda rusohoye itangazo ruvuga ruti ibitero byanyu byatumye agahenge kicwa, cyane cyane bavuga Uburundi bwongeye kugaruka mu majwi ku ruhando mpuzamahanga yuko buri gukora ibara. Kuri ubu ngubu u Rwanda rusohoye itangazo ryamagana ibitero, ryamagana iyicwa ry'agahenge rikorwa n'ingabo z'u Burundi bafatanyije na FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo, bavuga bati ibi byose byatumye agahenge mwasinyiye Doha katubahirizwa. Ni itangazo riturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Minisiteri iyobowe na Nduhungirehe, Dr Olivier Nduhungirehe. Rero kuri ubu ngubu u Rwanda ruramagana ibyo bitero nyuma yuko rwashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ndetse n'umutekano bafatanyije na leta ya Kinshasa. Rero kwamagana ibitero by'ibihugu byinshi, ibyo byose bishyira impungenge cyane kuri izi ntambara zikomeje kuba zirimo drone ndetse na Sukhoi. Ibyo byose bituma abaturage bagerwaho n'ingaruka z'ibi bitero. Kuri ubu rero M23 yiyemeje guhagarika ibitero byose byaba biri kuva muri Kivu y'Amajyepfo, cyane ko Uburundi bwamaze gucyura ingabo zabwo. Ubwo ikibuga cy'indege nticyongera gukora ibyo cyakoraga, ndavuga kongera kuba base ariyeri y'ibikoresho byose byahabwaga FDLR, byahabwaga Wazalendo ndetse n'ingabo zabo kugira ngo bikoreshwe mu kurwanya M23. Umupaka wa Kavimvira kuri ubu ngubu urayoborwa n'ingabo za M23. Umupaka ubu ngubu ufunzwe. M23 iri gukora uko ishoboye kose kugira ngo ikatinge buri muhanda uwo ari wo wose kugira ngo bataza kugaruka inyuma bakongera kuyitera, cyangwa se kugira ngo itaza kugabwaho n'ibitero biturutse inyuma yabo. Bari gukatinga imihanda, bari gukatinga buri kimwe cyari cyo cyose gishobora kuba cyaha ramforo izi ngabo z'abanzi babo. Wazalendo barayibwira bati mushyire intwaro hasi muyoboke, murajya Karemi, mujye nituhafata murajya hehe, biragenda gute, muzagenda kugeza ryari? Colonel Nanga ati ntago muri abanzi bacu, muri abavandimwe, mushyire intwaro hasi. Moise Nyarugabo ati ingabo zije mu mujyi wa Uvira ni ingabo zije kubabohora, ni ingabo zije kugira ngo mubone umutekano, ntago ari abanzi banyu, musubire mu byanyu mwabaturage mwe.
Wazarendo mushyire intwaro hasi mubane n'abavandimwe banyu amahoro. Uwo ni Moise Nyarugabo. Ibintu rero ntago birajya mu buryo mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu haracyarimo akantu ka panic kuko nta muntu numwe navuga ngo uri kugenzura umujyi wa Uvira kuko nta ngabo za M23 ziri kugaragaramo ngo zigaragare, ariko hepfo ku mazi mbonye ingabo za M23 ziriyo zigaragara hepfo ku mazi, ndabibonye rwose kuko ubu ngubu nibo bari kuhagenzura. Hanyuma ukomeze ukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Newsroom TV. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bigiye kugeraho ku gihe. Nyamuneka uduhe like, udukunde kugira ngo amakuru yacu rwose tubone ko ari ay'agaciro. Reka nkwifurize ibihe byiza.